Aikari aya makiria ya 700 kuma mwena wa Rankau, Kajiado ya irathiro mari na wagagu wa gutunyukithio icunji ciao cia migunda, makiuga taito ciao ni njikirire mukana wabici-ini cia migunda na marumirira meritwo mugunda uri na cira. Tani ndagurire gukwa about 17 years ago na thaici riu twina guoya wati migunda itu renda gutuika repossessed ni aria matwendeire hau kabere, na nikio tucemanitie haha niguo tumenye uria tuguteithania. Tureciria hena njama ya gututunya migunda itu, na ni tondu hena matura mangi maturigiceirie maria makoretwo mena macira mahana ta uyu witu. Ndaigua cio tari ciana ciekirite cia mwene mugunda uyu makauga guka wao ni ahinyiriirio ni hindi endagia mugunda, tondu mwikari wa guku mundu ikarite uguo no ciana ararera na gutikina mawira guku coke tukaigua ati nduri na giikaro no kinyoge na guoya. Mataririe amwe ao maikarite haha kwa ihinda ria makiria ma miaka 20 na makiugura andu ari na cira nginyagia kiambiriria-ini kia mwaka uyu, kuria amwe ao makorire taito ciao itingimateithia kumana na mukana uyu. Na tukoretwo na thayu no ihinda riri tutire na thayu, andu othe mena pressure na cukari ni mahicite cukari ni undu migunda yao yothe ni mihinge kuria Kajiado, ni kiritwo restriction ati gutiri undu ungika na taito yaku. Twagurire migunda tukiheo taito no after guikara miaka ino yothe turerwo tutire na migunda. Marenda thirikari kuingirira niguo kumatuithaniria cira uyu niguo matige guikara na wagagu. Turenda kugia na utheri na migunda ino tubona ni tukorwo twina surety ati migunda ino ni itu na gutire mundu uroka gututunya. Tungihoya thirikari itu ya Kenya, thirikari itu ya county yuke ituruyirire, yuke irore mikore iyo irenda gutunya andu aitu migunda, irenda gututunya migunda. Turahoya EACC irore corruption iria ikuria, itwehererie cartels iria cihurite guku cihurite guku Kajiado ciratunya andu migunda. Hivyo kama serikali tunaomba kwa sasa wakazi ambao wameathirika wadumisha amani na tufuate ile njia ya kisheria ili tusiwe na mtafaruko ya kiamani katika eneo hili, kwa maana inajulikana kama nguzo ya amani na imewakilisha wakazi wa makabila tofauti. Kwa hivyo tunaomba amani. Handu-ini ha Inooro TV kuma Rankau, Kajiado ya irathiro, Getwo Wacuka wa Kiarie.